MLA ka nong po constituency uba Meral Bonds iem udalit mani kendo Deputy Commissioner ke District Ribhoy Abilash Baranwal ubadairu Chairman ke District Selection Committee DSC Ribhoy ban yakran halo ke result jong ke DSC ke belada bantoy ke eksamen aduk ke senam arhajar arpuway bat banekran ru halor ke jingyal enti hak jing penrung kami kon samla haki kam beper hak DSC jong ke Ribhoy Uba Meral Bonds ia mulai yok kendo Deputy Commissioner hak Office Trikam Jungu hak jing dan lang Uraja Brahma ADC Member Secretary District Selection Committee Ribhoy ba Balajit Rani MDC kenong po constituency bat uba apul star nong rom dekat jong ke DSC Habagran ikilat patai kubur hadian kene kejingi kendo MLA kenong po uba Meral Bonds iem uli itu ba kejingi kendo kerpang Deputy Commissioner hak katsan terik naitung arhajar arpusau kalong menekran ni kamat halal ke result jong ke eksamen DSC kabalalong hak senam arhajar arpuway babuan nagi samla kila kami lenti ban yo no ke result ulapan pau baku munong mi kamat udan ne kejingket kli akbai dai bagi kuan samla badai halal kini kejing e bula bo kejing karpat akamat ucaman ke DSC bagi dai ban penkloy no ban pen mi ya ke result Uli itu ru bahagian kejingelang ke bekerpang layok penekran halor kejing teli jengkiwei pat kikam hak distrik. Hadian meladak penbit penbiang ya ke reservation roster jong ke sorkar jela ya kini kikam ke bedang teli ladai ban pelan no ek advertisement. Ha kini post kenang bagi kon samla kenyo ban tap kikam beper ke bedang like. Syu ulong boleh keren ru kerpang ya kemat basokya kalong kumno banerap tungkam iki trash nong jong keribhoy. Uba Meral Bonds ia ulong bakini kilong ke bakong sanbha baki kwa bahagi babon na kikam ke bedang teli hak district ribhoy. Di banyo ki kun samla kiban nak ke district. Ulong bakani ke bakong san e bat ulong manakali yang jungu kumuwe ni kinong mi kemat na ke district ribhoy. Ulayo panekran bu chairman ha ke jingedon lang Member Secretary bat kidkot ke DSC. Kumbala ban snguthu ka don ke recruitment ya ka ba lakhot hagi post beper hapo Ribhoy district ya ka ba ya ka written test ke exam lakhot na du snem arjar arpo apoi ka badang sa adu mentah ka badang sa ting ya ka ba 4 la ban penmi ya result adu mentah ngi don ngejing seukhya kum kinong mikmat naga tem Ribhoy ban budin ya kene kam kila don sibun ki samla wat kam ki badang yai up balano kene result kan mi bat hagaju kapor ki kimi ki paru ki balaju wan ban ye kendu na kapor sa kapor ban pensngo ya kejing sukya halor kejing slam jong ka result den ta kadau agane segi ngilai kedu kerpang ban ye keren ban pentikna badai ban penmi no kloi kat bala ya ke result jong ke written test ya ki post beper ya ke balade pan advertise ba ke balade pan tho ya ke written test adu usnam arja arpuway bat ka jinge keren kalong ka bas tenan bat ngila persu ya ke ne kam na ka benta kumno ban pen kloy bat ku chairman jong ka DSC Ribhoy bodil DC bat member secretary ila yo benya keren bat penbek hak wana kali yang ngejung kiru wada pedeng kijing gi babun gi badan kumbala ban sutu kawi ni gidaw gijing slam yang result gade namar ba ki ka DSC ka ban penkre ya kini gi roster ki department beper gi mangedon hapo Ribhoy district kumbala le aga jelaro boro kawi kani gade kawi ni gidaw tagadaw ki kimi pa bat ki samla gi jung yiru subha ban sya support ikum ki nong mikmat ki ba don ban budin ya kini kam bari gilai keren hiru la kumno ru kloi kat bala la na bula mde hubnai ban 1 Agos la de slam ru au September kala de ban mi no ke result nang ba nio ban khot no saya ke personal interview nom tagi kun samla gi babun ki badang ap ya ka kam bada keju ke pot gila yo ru ban keren na ke benta kiwi pat gi vacancy gi badang la po ke tem Ribhoy ke jungi ba shisndon de ban khot no ek advertise no ek gitu post ru din bala penbit penbiang kat kum ka reservation roster jong ka sarkar jela kat kum ka office memorandum ka bladep ban pelat na kaliang jong ka tenat personal jong ka sarkar jela ka jungi hak bagi depan khot no kat bala ya gitu ki post ki bala dan ki vacancy apo ka district bat ka balai ka mat ka bangila
keren bah kedi kawi neki mat ki bakhya bah ka bade bat kumno penyerap ye ki local candidate dan ki tradisional di jongi kani kedi bakongsan ado kata-kata ki kwa bagi pos ki babun ki balaj apo rihoi district ke jongi ki banyo ye kini ki pos ki dei bande ki tradisional jong ka rihoi district ke jongi ula bande kriam penar ubhoi war hangne kedi ke district ka ba ya salang gi gui nok chong chnong na rihoi jongi ki don ki perlok na riwar gidon na west kasil gidon ki perlok karbi gidon ki perlok marangar gidon baru ki jai bendrim gidon hangne tinta kadau ki kwa ba ki nong chong chnong gi bapura jong ka themri boy hi ki de banyo ya kini ki post ki baper ngangit scam bah ga written test ya ga bagreza sepenmi kun samla jungi kin le bah bat bangi lakren ya uchaman ya member secretary bat ya ki dekhot kumju ro yi pul long we ni ki dekhot ki don lang hagnik ski ba kin pikrpang na ga banta jong ki kun samla jong ka them ribhoi ke jungi bade ki traishnong bade ki nong chong chnong jong ka district bakini yo egini ki post ba pher kani gade na ka banta jong kini ka advertisement ka ba ka bikladep ya ka ban sepen mi result ban kumju ru ing advertisement ki ba sedang mi